Bayangkan bangun pagi, buka tingkap, tapi matahari tak ada. Bumi terus gelap gelita. Siang dah tak wujud. Semua jadi macam malam selamanya. Suhu jatuh gila-gila. Dari panas Malaysia, terus jadi macam peti ais. Dalam beberapa hari je, boleh beku. Tumbuhan terus game over sebab proses fotosintesis berhenti. Tak ada makanan, rantai kehidupan mula runtuh. Haiwan mati, manusia pun struggle nak hidup. Walaupun guna teknologi, cuma boleh tahan sementara je. Lagi pelik, tanpa gravitasi matahari, bumi akan hanyut dalam angkasa. Jadi, lain kali panas terik tu, jangan marah sangat. Sebab tanpa matahari, kita memang tak wujud.